Z vami so generalni sekretar Rdečega križa Makedonije, dr. Said Saiti, predsednik Rdečega križa Slovenije, dr. Dušan Keber in generalna sekretarka Rdečega križa Slovenije, Renata Brunskole. Gospod predsednik Rdečega križa Slovenije, beseda je vaša. Hvala lepa. Želim povedati, da Rdeči križ Slovenije in Rdeči križ Makedonije ne samo, da druži neformalno tesno prijateljstvo vrsto let, ampak tudi poseben sporazum o medsebojnem sodelovanju iz leta 2012. In na osnovi tega izmenjujemo redne obiske, izmenjujemo izkušnje in tudi tokratni obisk makedonske delegacije sodi v redno izmenjavo izkušenj. Sovpada pa na nek način časovno ali pa neposredno po novi naravni katastrofi, ki je prizadela Makedonijo, tako da je del našega obiska bil tudi posvečen našemu zanimanju, kakšno je trenutno stanje v Makedoniji, in prepričan sem, da bo o tem govoril tudi gospod generalni sekretar. Slovenija, Rdeči križ Slovenije, pa tudi druge ustanove, kot mi je znano, so se odzvale na to nesrečo, poplavo, in tudi Rdeči križ Slovenije je prispeval na način, kot je običajno pri pomoči pri sosednjih, da rečem, bratskih državah. Glavni del obiska pa je kljub vsemu bil namenjen informiranju, kako ste se obe državi odzvali na nedavno migrantsko krizo, pri čemer ne posebej povem, da za razliko od Slovenije ima makedonski Rdeči križ daljšo, večletno izkušnjo, veliko dela v zvezi z begunci nekdanjih balkanskih vojn, tako da so oni tudi vstopili v begunski val v letu 2015 bolj pripravljeni kot mi. Mi smo njih lahko obvestili o naših izkušnjah, o naših problemih, zlasti z težavami, s koordinacijo in enovitim pristopom k tej problematiki na začetku begunskega vala. Hkrati pa smo se pogovarjali tudi o morebitnih scenarijih za naprej, pri čemer seveda obojni vemo, da pravega scenarija oziroma natančnega predvidevanja, kar nas čaka v prihodnosti, ni mogoče predvideti. Menimo, da bo obseg številčno manjši, če se seveda ne bodo uresničile najbolj črni scenariji, pri čemer pa se bo morda vsebina dela pa nekoliko spremenila. Vsaj v Sloveniji predpostavljamo, da bodo begunci, ki bodo, če bodo prišli do nas, ostajali pri nas dlje, da ne bodo samo tako imenovani prehodni begunci, ki bodo potovali preko Slovenije na zahod, ampak bodo zaradi zapiranja meja najbrž ostajali dlje in tudi Rdeči križ se mora v zvezi s tem na ustrezni način pripraviti. Jaz bi tudi, s tem bi tudi končal, se zahvalil kolegom iz Makedonije. Oni so v marsikšnem oziru naši učitelji, daje nam koristne informacije. Makedonski Rdeči križ je namreč steber in čvrsta humanitarna institucija v Makedoniji, lahko bi rekli skoraj edina, in zaradi tega ima tudi veliko vlogo in velik pomen v Makedoniji, tako da se lahko od njega tudi marsikaj naučimo. Hvala lepa. Hvala, doktor Keber. Doktor Saiti, beseda je vaša. Благодарам. Ja ću na makedonskom.
Прво да се заблагодарам на последните зборови на доктор Душан Кебер, што ги упати за работата на нашето национално друштво. Мене ми е чест и задоволство што во името на Црвениот крст на Македонија денеска се присуствувам овдека во Словенија, во Црвениот крст на Словенија со една делегација помала, составена од неколку стручни соработници во нашата организација, а цел на посетата е токму размена на искуства за нашето работење, односно размена на искуства за работата, за праксите помеѓу двете национални друштва. Секако дека до сега во текот на денешниот ден разговаравме за неколку теми кои се од интерес за двете национални друштва. Јас ги информирав нашите денешни домаќини за ситуацијата со последните поплави во Република Македонија. Бевме предизвикани, односно бевме во ситуација да се справиме со одредени предизвици кои значат дополнителна можност за да се покаже спремноста и амбицијата на организацијата наша како хуманитарна организација во државата. Во оваа прилика би кажал дека се соочивме со една катастрофа која предизвика 23 жртви, која предизвика големи последици во делот на семејствата и на имотите на семејствата, која предизвика големи штети во инфраструктурата и беше една можност сето тоа на сите ние кои сакаме и претендираме да се занимаваме со хуманитарна работа да ги покажеме нашите капацитети. Црвениот крст на Република Македонија уште еднаш покажа, се надевам дека сме одговорна организација, сериозна организација која знае да се справува со вакви ситуации. Во оваа прилика би се заблагодарил на Црвениот крст на Словенија за укажаната помош и поддршка што ни ја даде во справувањето со оваа криза. Секако би се заблагодарили до целиот словенички народ за тоа што преку Црвениот крст на Словенија сите тие ни изразија солидарност и покажа разбирање за маката на другиот. Исто така би се заблагодарил за помошта што ја добивме од Дормео преку Црвениот крст на Словенија, помошта што ја добивме од словенечката влада, така да навистина едно големо благодарам во името на сите тие што ја добија таа помош ваша. Секако дека помеѓу другото разговаравме и за она што е проблем, односно тема која сите нас не засега, тоа е мигрантската криза која се уште е во тек и се уште трае. Со оглед дека и Словенија заедно со нас, Хрватска и Србија, се наоѓаме во таа така наречена балканска рута, имавме потреба да ги размениме нашите искуства до сегашни, да се исконсултираме за евентуалните идни движења во делот на мигрантите и се разбира да ги размениме до сегашните запазувања, искуства, добри работи, нашите пропусти, се со цел да во една ситуација нова да можеме што е можно поефикасно сите ние да се справиме со проблемот на мигрантите. Се согласивме дека миграциите ќе бидат една реалност наша, може би уште некој период понатака, така да ние како црвени крстови апсолутно сме подготвени, треба да бидеме подготвени да го прифатиме предизвикот на хуманитарната работа со мигрантите и тука се согласивме дека и понатака ќе соработуваме и ќе се надополнуваме едни со други, се со цел да во делот на хуманитарниот одговор кон тие луѓе бидеме максимално ефикасни. И се разбира, за крај би додал дека оваа посета помеѓу другото е во рамките на воспоставената формална соработка со Словенечкиот Црвен крст. Ние со доаѓањата овдека и со нивните доаѓања кај нас апсолутно научивме доста работи кои ги поставуваме понатака во функција и се обидуваме со таквите знаења и искуства да ги подобриме нашите резултати. Благодарност уште една до домаќините и се надевам дека и понатака ќе соработуваме за тоа што цениме и сметаме дека само така низ таа соработка можеме сите да бидеме подобри и поефикасни во нашата работа. Hvala lepa. Jaz bi se v tej priložnosti zahvalila generalnemu sekretarju Rdečega križa Makedonije, kolegu Sajetu Saitiju, skupaj s sodelavci, strokovnimi službami za današnji obisk. Rdeči križ Slovenije skupaj s strokovnimi službami odlično sodeluje in dejansko tovrstni obisk jemljemo kot zelo pomemben delovni obisk za izmenjavo mnenj, izkušenj in kot je danes že naš predsednik dr. Keber poudaril,
Gre za prijateljsko sodelovanje, ki se vedno znova nadgrajuje z izkušnjami, saj smo namreč Rdeči križ Slovenije del velike družine skupaj z Rdečim križem Makedonije, velike družine Rdečega križa in Rdečega polmeseca sveta. Morda bi dodal še eno stvar, ki se mi je zdela zelo zanimiva pripoved kolega iz Makedonije. Namreč, da je javno mnenje v Makedoniji večinsko naklonjeno beguncem. Ob čemer bi samo izrazil željo, da bi se izkazalo, da je tako tudi pri nas. Druga stvar, ki jo želim povedati, pa da sta obe organizacije tudi danes potrdili, da za njih, za Rdeči križ sveta, Makedonije in Slovenije, je vsak človek v stiski, ki se znajde na njihovem teritoriju, človek, ki jim Rdeči križ mora in hoče pomagati. Hvala lepa. Dr. Said Saidi, dr. Keber, generalna sekretarka Renata, je morda še kaj, kar bi vas pa posebej zanimalo, sicer je to izjava, ki smo jo pripravili, je pa beseda seveda vaša. Povejte, Ana. Ja, mogoče za začetek slovenski predstavniki Rdečega križa, rekli ste, da z makedonskim Rdečim križem veliko sodelujete. Pa me zanima, kakšno je to sodelovanje in mogoče omenili ste, gospod Keber, da ste se veliko naučili z makedonskega Rdečega križa, da so vaši učitelji. Kaj konkretno je tisto, kar se lahko slovenski Rdeči križ od njih nauči? Rdeči križ Slovenije neposredno sodeluje z Rdečim križem Makedonije v okviru stalnih nalog in javnih pooblastil, ki jih imamo. Tukaj gre za izmenjavo izkušenj in mnenj, zdaj najprej zagotovo na sistemu zaščite in reševanja. V zadnjem trenutku, bi rekla zadnji projekt je bil pomoč pri poplavah v Makedoniji z zbiranjem donacije. Tukaj gre za hvala Studio Moderna, ki je prizadetim v poplavah poklonil 208 različnih ležišč v skupni vrednosti 80 000 evrov. Šlo je za odprtje posebnega računa Rdečega križa Slovenije za pomoč pri poplavah v Makedoniji in na ta način smo tudi zbrali 7500 evrov. Na drugi strani je Rdeči križ Slovenije namenil 7000 evrov v okviru svojega sklada solidarnosti in ta račun je še vedno odprt in v življenju in ugotavljamo, da se nam javljajo ljudje, donatorji, podjetja, ki želijo pomagati Makedoniji. Naslednja stvar, delo z migranti. Tukaj je Rdeči križ Makedonije opravil izjemno delo z razmerami, s katerimi so se soočali na dveh, tako vstopni kot izstopni točki v Makedoniji in dejansko pokazali tudi v sodelovanju s Federacijo Rdečega križa in Rdečega polmeseca ter prijavili tako imenovani disaster relief, torej DREF in apil, v okviru katerega smo pomagala tudi ostala nacionalna društva. Odlična sodelovanje je Rdeči križ Makedonije takoj vzpostavil z vlado na območju Makedonije in vlada se je tam odločila, da je Rdeči križ Makedonije bil tisti prvi pomočnik vlade. Glede na to, da je Rdeči križ Slovenije tudi največja humanitarna organizacija v Sloveniji in imamo tudi zakon o Rdečem križu Slovenije, je tudi naše pričakovanje za prihodnje v tej smeri, da je Rdeči križ Slovenije tisti prvi pomočnik vlade na področju humanitarne dejavnosti. To tudi dejansko izvajamo in v primeru prihoda migrantov tudi v prihodnje, posebej vezano na Ženevsko konvencijo, na tako imenovani nikogaršnji zemlji, smo že ob zadnjem prihodu migrantov bili Rdeči križ Slovenije tisti, ki smo izvajali neposredno humanitarno pomoč migrantom. Nadalje je področje ekip prve pomoči. Kot veste, smo 2. julija imeli v Sloveniji evropsko preverjanje ekip prve pomoči FACE. Tudi Rdeči križ Makedonije je tukaj sodeloval, bil pri tem zelo uspešen in Rdeči križ Slovenije tudi na področju prve pomoči v prihodnje želi ta trend
vzpodbujanja, usposabljanja na področju prve pomoči še nekoliko bolj okrepiti, predvsem s tem, da želimo, da bi bil med rednimi učnimi vsebinami osnovnih šol, pravzaprav že vrtca in naprej, tudi prva pomoč, kar je v zgodovini bilo in to pričakujemo tudi nadalje. Naprej pa je še krvodajalstvo in služba za iskanje pogrešanih.